brand for less. Hi, Bar. Dito sa patusan. Pero RBX. Pang babae eh? Yeah. For girl? For girl. For girl. So, RBX. It's good quality. For How running shoes, only 35. 30. Sure ka 96. 35? Ay, 96. 35 di ay ang size 35. 96 real. Meron siya ang RBX. Dito na. Yeah. Here. This one. So we have Puma. Gang. Puma. Where's Puma? Puma. This one. RBX. For girl also. For girl. 35. 165 lang ni. Indot na. How much? To 195. And Puma brand. So This we one, have the Reebok. Reebok 119. 119. Nindot sad siya. Tanan nga mga brand na adiri in low price but good quality. Ito Xoxo. Sheesh. Okay. So this one is Puma soft foam. Xoxo. So XOXO XOXO. for ladies also. Kung kinsay nin ganahan mag ani 95 real. Show. 95 real, okay. It's nice, good quality. Pero nakita man iyang tinae. Okay. Nasa tulay Babolat. Babolat. Babolat in different color. Ang iyang style mo ra siya Adidas. But Babolat. I don't know asa ni nga brand. It's 99 only. 99. For women, Babolat. Kung gusto mo makapalit og mga ing-ani, you can come in SHATEA Mall. Here in DAMMAM. Babolat. No, CARREFOUR. DAMMAM gani SHATEA. Kamago. RBX. Nice lang RBX din. RBX. This one also, other color. Nindot sila quality. Kunya 95 lang gyapon. 95. Sa ubang store mahal ni sila. Pero diri sa brand for less. And the New Balance for female gyapon. 135. Ikaw na sad. There. Adidas. It's Adidas. For Color women. Scotlight.
Peach siya ang color. How much? 235. Diri nga section puro ni sila for women. Superstar. Superstar. Original Superstar metal. This one metal. For running shoes gihapon ni. And that. Basta if you like to buy or in SHATEA mall. Look. Adidas na dere. Oh, diyan na. In low price.